uyu tumwita Burikani Bro. abavuze Burikani rero akaba yatawe muri abishimye yombi mu ijoro ryashize. bongera Ikibazo kuvuga Burikani iki yaba yazize iki? buriya muzajye muvuga murenzaho kuko ibyabaye kuri buri kantu nawe byakubaho. Ngo yafunzwe, ngo yakoze amahano. Yes, wowe se mureke gufata ibyacitse ngo muze ngo mubizane kuri social media kugira ngo mubone views. Iminsi yogoshesheje urutara rwa dani, abantu bakaba bavuze yuko bitari byirirwa bigora polisi ko sebye abantu, ahubwo muze dukorere hamwe kugira ngo twubake industry ifite imbaraga. Nimwumva akantu kabaye ngo mubigire byacitse. Ngo buri kantu ngo yafashe ngo abakobwa ngo yabakingira. Ninde yarabihagazeho? Ninde wari uhari? We nyirubwite ndetse nabo bari bari kumwe nibo bafite ukuri nyako. Ese ubundi uzi icyatumye abakobwa bakingirana? Murajya hehe? Hanyuma rero ndagira ngo uyu munsi ndabwire yuko ibyo mwari mwiteze cyangwa ibyo mwavuze ntabwo ariko kuri, kuko aka kanya buri kantu arimo aravuga ndetse aranishimye. Yes, niyo mpamvu rero hano kuri social media ni byiza kuko ni nawo umurimo wacu, ariko twirinde gusebanya. Nimba ikintu kibaye twe kukigira byacitse kuko nawe ejo bizakubaho. Ariko nizera yuko buri nguni we mugenzi wiwe ubu arimo araserebura ndetse n'izindi nshuti ziwe zose. Ariko ibyo ntitubigire byacitse kuko ubu ngubu buri kantu we nta n'ikibazo afite, arimo arishimisha n'abakunzi biwe. Ibyo byarangiye. Iyi rero ni inkuru yabaye buri muntu wese atarahagazeho, kuko aba bakobwa bari abakobwa babiri bari baje gusura buri kantu, aho bari baje kwiga mu buryo bwo gutegura ibijyanye na social media. Aha rero haje kubaho ikibazo, ntibakumvikana ku byo bari basezeranye, aho buri kantu yaje kwishyuza bano bakobwa tike ndetse na fata yari yabaguriye kugira ngo amusubize. Aha rero biza kuba ngombwa yuko abakobwa bataza kubona ya mafaranga yuzuye kugira ngo baze gusubiza ibyo buri kantu yabasabaga. Niko rero haje kuvukwamo kugira ngo abakingirane maze babashe gushaka ayo mafaranga banabitekerezaho neza. Aha rero ntimuze kwifata uko bitari, kuko hano n'ubwo buryo byagenze. Ni nayo mpamvu akanya buri kantu yarekuwe akaba ari hano kuri social media hamwe n'abakunzi biwe. Yes, buri kantu rero navuga ngo amapingu yaciye, abavuga nibavuge kuko we ntibizakuraho kugira ngo akomeze akore nk'uko yabiteguye. Hanyuma rero nasoza mvuga ngo turi muri industry yo gukora ibintu bitandukanye, ariko tugerageze tubikore mu mucyo, twirinde gusebanya kuko buri muntu wese afite urukuta rwiwe anyuramo. Yes, ndabashimiye rero, dushimira n'abavandimwe bakomeje kuba hafi ya buri nguni na buri kantu, kuko murabizi bari abantu bakorana cyane bya hafi, aho buri kantu yarafunze ngiye nibaza ngo biraza kugenda gute. Yes, ndabashimiye rero, reka dusubikira ikiganiro cyacu, turaza gukomeza amakuru hirya no hino y'indi saha.